Yena mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Mi kombela mi support channel hi ku vona advertisement mi tlhela mi subscribe. Namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi caterpillar na dlaya nyoka. Yeah, as you can see there, caterpillar i kumeka a humesa xibamu in public tolo hi ti 9 ta January. La nga tlhela a posta ka Facebook tanihileswi mi swi vonaka kwalano na matluri ma swona ku hi swa ntiyiso vona ku tshemba ku hayi swi le nawini ku va nga famba va ti khomisa hi vumpundza. And then on the other hand ni mi khomela na short clip ya dlaya nyoka ya from today 10 January a ri karhi a hi twisa risimu laha swi tikomba ku a ri leading vocalist na swi tikomba ku nga ku ri risimu ra yena if a nga lo feature-riwa. Dlaya nyoka hi loyi a yimbelelaka ka Tim Shirimani. Valoya na veseko valoya na shikane enje itapona ke valoya na veseko valoya na shikane enje itapona ke haye muti wa malom mawuhetene na muti wa bavo mawuhetene haye mashaka yango mawahetene enje itapona ke valoya na veseko valoya na shikane enjeni tapona ke valoya na veseko valoya na shikane enjeni tapona na haye muti wa malo mawuhetene haye muti wa bavo mawuhetene haye muti wa malo mawuhetene enjeni tapona ke. Singele Raymond anga se chada Raymond wa re Virgin Raymond